DHA full form de docohexanoic acid. Docohexanoic acid. Shortcut ngi sidong DHA kadai omega 3 hi. Itu DHA omega kon mau hoturu de omega 3 betul lah. Ini DHA ru de omega 3 fatty acid. Bahasa iyo hang tu hado dokha salmon omega hi ma. Ke DHA pada kadai ke full DHA kane de khandiat DHA hapo hang tu veg omega ru dan hi. Khandiat kumba khandiat original gamma original dan hang tu punyang jangi. Dan. Tamaha gamma pada don original full 100% deh. Punyang don khandiat namar lasai nong punyang nanong sedong gamma. Lat hang tu ha capsule deh. Kumjuri kan DHA dan ha 100%. DHA ha DHA 200. Product kersen DHA 200 mah. Tapi order re hang tu jual claim don de try menta da order pe ahi. Anytime available apo Guwahati depot te. DHA 200 DHA full form de docohexanoic acid. Basedio hapo omega 3. Te kane 100% ha omega don tang kendian. Te kane DHA de is nutrition hi. Bayara bahaya ka Jabieng. Nutrition bapa yara beka brain mah. Kane DHA haka bam kadi uno jimbam dan rai. Uno jimbam pinwar mi ora kane DHA ngi brio ngi se yo na imei. Or ba imei khai ngi. Yo khandiat DHA. Yo sure mencuali lei. Yo abun mentam mi ora namar imei rum ju klain mentam mah. Bun jingpang ye te mentah DHA loss ba khandiat yo mangi. Takana mentah ki kena ne mana mlong start te brain Jabieng da klain tahana du kata ta. Te takana mah te DHA dan kan ha. Akan mentawan develop nang sedang organ hapo brain jangi. Ka yara bru ka start nang tapade Pynkhlaiñ ya ka memory power. Memory power Pynkhlaiñ ma. Kane DHA 200 kade akan ta ki adult ken khasaus nem shaneng. Boro laban di ya kane. Claim don side effect. The DHA 200 bale la 200 number kade 200 mg. Te kare brio hashis ni don kam 400 mg. Mana habdi arsens ni mah. Arsensis ni. Ini dino cisin ru artery capsule long hidala de bam. Lene da di artery capsule cisin dino arsin ru mestap ko dami da ko ru long hi. DHA 200. Kane DHA 200 da ai ki ba armet. Te long iyo full DHA deh. Itu khunru yo lang. Kendi bala kam Pynkhlaiñ Jabieng teh. Kha start kum tu teh. Rabha banyo DHA shibun na ime. Namar ime gabi. Te katu DHA 200 ngalong ye fi khasaus nem shaneng de banai deh. Kibri laban ekiliba iki kena aru don kam te mo namar hadu ars nem du khadas nem ru don kam te ban pendi DHA deh nem. Kata kapor namar kadi kapor ban develop ka brain. Te ya kitu hap ai katu Nutricharge kit. Hang tu Nutricharge kit tu ladon 100% DHA. Hang tu hap latho hang tu DHA. 49 nutrition DHA FOS DHA latho hang tu. The main katu Nutricharge kit em. Di ban kun mau bara explain badan DHA. Kibrio ngatela ai Horlicks ngatela ai complain ngatela ai Bonvita. Horlicks complain Bonvita la ban download ki nutrition tang ban DHA em ban. Dan mah kata. Bangi dan ha. Ars nem du khatas nem laega tu. Khasaus nem laega ne. DHA 200. DHA 200 te lifetime laban dita. Atam du laban dita em lele. Tenang ta kibrio laban keli pada ars nem du khatas nem. Dalam pada kita ki baby pada ki khulung pada indro banai rabanai. Cis nem ars nem pada hadu ars nem pada. Ya kitu rungi dan DHA twist. Kedan mah. DHA twist. Dia katu capsule DHA tu. Katu capsule dia ban penpat katu capsule. Dan jaka penpat tu katu capsule lah. Sena design kuntu hang tu capsule. Penpat katu capsule ke kle ha jimbam khulung teh. Relax aye. Ai katu. Wala ai katu pada la ya norong shadong tu. Komot katu DHA twist hadu ars nem. Harin ru banai telala em ban bam kendiat. Harin ru banai do ars nem la ai DHA twist. Dala tam ars nem la ai Nutricharge kit. Dala khasaus nem la ai DHA.
200. Ah. Full development Jabieng. Kidan lagi cong ke Download. pertama. Lot of download. Nutricharge mangi buna product. Bon. Bahaya varieties. Full body ni dan kan Nutricharge complete. Ah. Dan kampan dan itu dan hire kono jimpang bang dan teh Ah. jimpang jindu nam dan teh Download RCM. itu pak terus ni lakon du hak tu lakiliam balu visi am du judan narang shodong food supplement baplay tip teh basu jane kno kyo Ay. Claim tip mah itu. Kita kata lawan knowledge ai lo teh. Tekan DHA page brain development ngalaong te brain jipang you pilaban kan mau ailang kan DHA ban gama. Ban gama original ailang kan DHA 100% result kum gitu ki brain problem ningkong ede itu paralysis mo. Nada tu ba hearing kum tu kan mau epilepsy. Itu jipang lawan ai. DHA. Nang tak khamat lawan irap DHA ailang wan Nutricharge view. Mulai namar kani Jabieng dan organ ayo iru deh. Kalau connect lang best kani product DHA products ni dan lai tili mah. Nutricharge kit, DHA 200, DHA twist, teman kan mau. Te hang tu jual dan tang Nutricharge kit. DHA 200 but DHA twist dan deh. Dan Dan mah. Te sakon lawan kan mau hadin long lawan pembiang dengan sen kini ki foto jong products mah. Be. Nama yo fikam padi tharai ki products sar deh. Padi ra. Nama idang haap sih. Video film net gitu ki foto hi. Itu deh mah. Lekum tahi explanation. Various clinical studies have been conducted in several countries. Why is DHA important? It helps in brain organ development. 70% of the brain organ development takes place in the fetus. DHA reaches the brain of a fetus through the placenta. How does DHA reach the placenta? When a pregnant woman consumes DHA is carried through the blood into the placenta, thus reaching the brain of a fetus. It is believed that fish are a source of DHA. All mothers want 100% vegetarian DHA. DHA is not made by fish. DHA from the sea plant is first consumed by the fish. That sea plant is a direct source of DHA. Vegetarian DHA is made directly from the sea plant. Liquid vegetarian DHA in a gelatin-based shell will result into a non-vegetarian product. For the first time in India, from FMC American Technology, 100% vegetarian soft capsule from carrageenan. How does a newborn get DHA? 15% brain organ development happens when the newborn is on mother's milk. DHA should be consumed by the expecting mother right from the time the pregnancy is planned till the newborn is on mother's milk. Nutricharge DHA, 100% vegetarian with effective right quantity of DHA. Liquid vegetarian DHA in a vegetarian shell will result into 100